Республикаға кәннеке кәмге арас түретінен чағына жейлерге бахар үксәті. Онан бахар ұдарық сұғыр органнар уоттан сәріқтәқ болуға туғайылығы түлелерін өссі күйірділер. Намылығығар үлі қамытын Юргияна Романова кәпсиер. Намылығығар мұсыстарыға бахартан сәріқтәқ болу ұя білдерілі біті. Бахар едәне ұлақан қорамнену ағаларын тағынан жон өліләқ сүтіктәқ қарақ улақ болара олыс қомалталақ. Бар истебілі республика Sürde albaq baharдар jön ölüler bahardara beletenler. Onda komoya gen oğlar ölüler. Namuluğugar bu sıllağa bu büyük kinya turgunan 9 bahar beletenler. Komoya gen onda 2 ölü, onu bir kem sağalata. Bu baharda sürüm bir şinelen bolallar. 30 sıra soğuk tuttan, elektriksel sistem katığıttan, onda oğu körüytü suakallar ittan. Ondan bu kıras hasta onu ciğer körüytü kallarıman yenetemedi. Uluska eniki sıllardağı oput kördüröründen bir köcüstәq nemanan bahar sodolun utarı anal kontrollur ereyde ıtılları bolar. Namuluğugar kontrollur organ ülühetler tümsen qarbaq turuqtaq olurar jeyleri, uçokka turar ırxan turuqtaqılar olurar sirderin nehelekteri keriyen beraber kületin ıttılar. Jilişe operasiya sürün soruga olurar sirbitigar oputugar bahar aqsana namtırın seretiğe, okka bulcanı ölü sütü taqsıtın ağayatıga, onna nehelenyağa öydötü üle ıtıllargar tuğulanar. Baharı utarı oqsuhar suğuspa eterete жилой сектордарга бахартан сырақтақ болу үләне ұйтар. Оны тағынан оғылырға, оны нәхеленяға лекциялары, көріқтері, оны араханы мероприятиялары үйерек, оны нәхелектер жағалталарын қатары бірге үләне ұйтар. Bahar taqsar bir içinete aras. Olaren soruq tübeltağa boljar xayıt oratıqqa söp. Ol kurduk üyede örtoskolatın oğulara bütün Rusiyatağı baharnay opsıstığı ületin çerçetinen eder baharnaydar drujinalargar kiren ağuhan 5 oğa anal значок удостоверение tuttular. Добровольный baharnay xamanda çilenlerger keler sayın lağıra hallara bulandanar. Eder baharnaydar anal üyereği tustağ iddebile ahıqtıra. Ügüz tübeltağa beyebit oluqbut beyebit ilibitiger bolaran qas biddibit öydüq tustağbıt. Юргияна Романова, Иннокентий Кривошапкин, Юрий Христофоров, Саха телевидениете, Намулуга.